obboleeyyan osoon qophiitii hin eegalle dura warri chaayinaala keenya faaree taatan chaayinaala keenya kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Ammallee chaayinaala ajaa'ibaatiin qabadhee isin dhufe. Chaayinaalli kun chaayinaala eenyuti jechuun ooltan. Chaayinaala caalima keenyaa, chaayinaala doktora keenyaa, chaayinaala nama gartee nuti dawuma tanaa'u dawaa isinii himnu tanaa'u isarraa barre. Dawuma isinii himnu tanaa'u isarraa barre jechuudha. Eenyu jennaan nama burqaa keenya ka tawhiida nu barsiise, ka dawaa tanaas nu barsiise. Sheekh Ahmad Tawhidaati. Sheekh Ahmad Tawhidaa chaayinaalli isaa chaayinaala kana mee inshaallahu ta'ala warri na jala jirtan hundinuu warri barnoota islaamaa barachuu feetan, ka barnoota fayyaa barachuu feetan, ka barnoota hadaaraa barachuu feetan, ka ilmul abdaan, ilmul adyaan, ilmu san'aa barachuu feetan. chaayinaala Sheekh Ahmad Tawhidaa subscribe godhuu hin dagatina. Subscribe godhuu keessaniin ulamaa'ii teenya bira dhaabbachuu nu ibsa. Subscribe godhuun keessan ulamaa'ii teenya jajjabeessuu nu ibsa. Namni Sheekh Ahmad Tawhidaa hin beekne qaceellotti chaayinaala isaa jala seenee baruu danda'a. Sheekh Ahmad Tawhidaa jechuun nama dhukkubootan adda addaa dawaa isaaniitiin hedduu fayyise. Argaa ijatiyyaa bira dhaabbadhee kaniin argee kaniin gartee isa birattillee hedduu isa bira taa'ee dawaaleen inni godhu wallahi dawaa mufiid. Namni isa bira dhaqe dawaa takka hin dhabu. Sheekh Ahmad Tawhidaa chaayinaala isaa subscribe gootanii jala deemuun dagatina. Akkasumatti kara qophii teenyaa waliin haa dabarru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة في هردف توتقية إن شاء الله تعالى أكما بيكم متقبين تينيا تن غافي في ديبي اتفافاجرتي أحبتي في الله ورّي أمان تنسينا جرتن لايك تقودان akka viidiyoon teenya tun nama hedduu bira geessu nuuf taasisa. Baarakallahu fiikum. Obboleeyyan keenya kan gama duubaatiin nu jajjabeessitan hedduu galatooma. Warreen gama duubaatiin na jajjabeesse keessaa obboleessa keenya kan yaada bareedaa fi yaada na jajjabeessunaaf kanne biyya Saudi Arabiyaarraa inshaallahu ta'ala yaada gartee nama cimsu, yaada gartee fuulduratti nama oofu, yaada gartee nama jajjabeessunaa kan ta'e hedduu galatoomii obboleessi kiyyaa akkana je'eeti yaadanaaf kanna mee dhageeffadha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hamza Sheikh Jabir akkam jirta nagaa qabda fayyaa keeti haalli jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah yani nagaa qaba akka gaarii jira. Baga naa jiraatte fayyaa naa ta'e. Barnoonni kee kan akka nama gammachiisuuf kan dhageeffatanii hin quufne kan namatti tolu. Barnoota ammayyaa dawaa irraa ka barsiiftuuf akkasuma barnoota diinii irra akkaan nama gammachiifta inshaallahu ta'ala rabbiin barumsa irraan sii haa dabalu siif haa qajeeltu siin jecha itti fufi. Gama bidaatiin ammoo haaluma barsiiftu keessattuuyyuu yeroo barsiiftu nama gaafii tokko si gaafate namni gaafii san hiriyyaa ofii dhibee qabu san hiriyyaa ofii ni dhoyfata. Takka obboleessaa obboleettii takka ollaa ofiitu namni tokko isa haadha gohuu hin barbaadu garaa jalaan si gaafata. Garaa jalaan furmaata sirra barbaada. Ebalu maqaa akkanatti dawaa akkanaa kana gaafate jettee hin deebisiin san qofa. Maqaa isaan dhayini gaafataan tokko takka gaafattuun takka akkana jettee gaafattee deebiin kee akkanaati. Warroonni ammoo dhibee isii fakkaatu qabu kuni hundinuu itti fayyadama inshaallahu. Fayyaan faaya jedhanii sababa keetiin nama argitee aafiyaa argatee siillee du'aayii godhe rabbi irraallee nama ajrii argatu rabbi si haa godhu itti fufe. Barumsi kee kan akkaan nu gammachiisu kan akkaan nutti tolu kan akkaan bu'aa irraa buufataa jirruu fi kan argitee rabbi biratti illee toltuu sii tahe nama biratti illee ittiin jaalatamtu rabbi si haa godhu jaalatamaa jirta rabbi si haa jaalatu itti fufi duubatti hin deebiin siin jedha. Ani obsa Abdurrahman Saudi Arabiyaa irraa. Gama bidaatiin sagaleellee sitti dheeresse barumsa bar rabbiin namaa kenna. Rabbi irraa argatte. Dandeettii dubbisuu fi dubbachuullee namni ofiin uumamaan hin fudhatu. Takkaa kadhatee abbaa haadharraa takkaa ollaarraa ergifatee hin argatuuti. Wanni hundinuu rabbumarraa siif kennamte kennaa rabbi irraa siif kennamte tana rabbitti galata galfataa. Hiriyoota teetii fi akkasuma saba kee ittiin gargaaruudhaaf nullee si dhageeffachuudhaaf of sii qabne atillee ittiin fira kee gargaaruuf of qabiiti mul'ii kee hidhadhu itti gabbahi
si dhageeffanna si deeggarra hamilee sii kennina ta argitee islaamummaatiif ta sabummaatiinillee si maddii dhaabanna si jaaladha siin jecha itti mudde ati ammootu. ما شاء الله وبليس خيه هدو قالتومي أنيس ربي جتشان سجالة أحبك الله الذي أحببتني فيه ربي سبحانه وتعالى إساف جتشان جالتي نجعل سها جالتو جاللت ربي سرتي هاروب دو سنين جتشان إن شاء الله تعالى أما اللي قرتي وبليتين تينيتك أفان أماراتين غافي غافتي چاينا اللي أمزا شيخ جابر خيس اللالا جرتن كن أتي إلمنا ماته قفاف إلمنا ماته قفاف إسلاما في كريستانا بريدا في قراجة ديما في أدي أزو هنتاني وان أتي غافتي سيدي بسوداف قبيدا وبليتين تنيتون أفان أماراتين غافتي أكس مغرتي أمانتين سيتيس أمارا فضلوا ويلكم بغانا جيان دفتن غافي تيسن حالا فريدم تهين حالا بريدا تهين حالا غرتي واتك أوفن دامونين غافتشو دنديسن وبليان خيا خان الدنيا رجرتن هندي ديما في قراجة في أدي في خانم من فديه مالف جنان نوتي إلمان هذا تكاتي إلمان هوا آدمي جتشو برباديتي مال جتة غافتي يشيبت مدانيت الله ويجت أو وبلايتين تاني أكنا جتة غافتي ميدا غيفدا ሰላምጤና ይስጥልኝ እኔ የምጠይቀው የሽበት ማጥፊያ በባለፈው ተናግረ ነበርና እስቲ ማለት እኔ አረብ ሀገር ነው ያለሁትና እስቲ ንገረኝ ምንድነው የሚባለው ምናምን ነገር እዚህ ይገኛል ወይስ ኢትዮጵያ ነው የሚገኘው እና ብነግረኝ ደስ ይለኛል። ውድ እህታችን የሌለው መድኃኒት የሞት መድኃኒት ብቻ ነው እንጂ ሁሉ ነገር አለ እኛ ጋር ኢንሻአላህ የፈለግሽውን ነገር መጠየቅ ትችላለሽ ወይስ ትችያለሽ እኔ እንጃ የሽበት መድኃኒት ያው በቻልኩበት ላስረዳሽ ሞክራለሁ በአማርኛ የሽበት መድኃኒት መጀመሪያ ከእድሜ በእድሜ ይወሰናል እድሜሽ ስንት እንደሆነ አልነገርሽኝም ምናልባት ልጅ ልትሆኚ ትችያለሽ ትንሽ ልጅ ገና ጎረምሳ 28 እስከ 27 አሪን የሮተና ዱፍቱ አሪ ተምጃአኒኒ አሪ ያዳቲ ፊ አሪ ስትሬሲ ፊ አሪ ዱኩባቲ አቱ አሪ ሄዱ ቀብዳ ማሊፍ አሪ ተህን ቶልፈቲኒ ጀቹን ሂኖሉ ነብራ አሪን ትየቱም ጊዜ ተከተከ ደኹቲ ጊዜ ተከተከ አስነ ዱፍቲ አማንተን አልহামዱሊላህ አሪን ራሙለቱን ጅሩ ያው እህታችን በቻልኩበት አቅም ልገልጽልሽ እሞክራለሁ መጀመሪያ ላይ አልመርያማ ምትባል ዑሽባ አለች አልመርያማ አንድ ከዛ በኋላ ሻይ ጥቁር ሻይ ሁለተኛ ጥቁር ሻይ ነው የምታመጪው ሶስተኛ ቁርንፉል ታመጪያለሽ አራተኛ ሕና እነዚህ አራት ነገሮች ካቀረብሽ በኋላ አራት ማንኪያ አልመርያማ ምትባል አልመርያማ ደግሞ ሰላሚያ ትባላለች አልመርያማ ቺናት አጣሮች ጋር ከሄድሽ ታገኛለሽ አልመርያማ አራት ማንኪያ ሻይ አንድ ማንኪያ ከዛ በኋላ በአንድ ኩባያ አራት ማንኪያ በአንድ ኩባያ ውሃ ታፊያለሽ እንትኑን አልመርያማ ሻይ እንደምታፊው ታፊያለሽ ከዛ በኋላ የሻዩ አንድ ማንኪያ ታፊያለሽ በአንድ ኩባያ ከዛ ሁለቱንም ውሃ ታመጪያለሽ የሻይና የአልመርያማ ሕና ታመጪያለሽ ከዛ በኋላ በእነዚህ ውሃዎቹ ከተቀየሩ በኋላ ቀያይ ውሃ ከሆኑ በኋላ በዛ ነው የምታቦኪው ህናው
هنا بزاكا بوكاش بوهالا عند كركم وينم قرنفل عند قماش مانكيا تامج إنا قماشو مانكيا الزالاي تارقنا هولي تقبيالش إن شاء الله بتنش قزي نجاجو تقورش يالقال ودتقوري ملسال إن شاء الله بإذن الله اوكي غافي لمدا اوبليتي تنيتاكاتو نغافتي اماس مال جتي نغافتي استاذ متان دكوبا يرو مرا متاتو حالان قا جينا دكوبا اوبليتي تنيا غافيتي ادم بافني متان كن بكا سديتي با هوغانا ما دكوبو متان غما درا خوني غما درا خنافي غما ولكاتي ادبا غمني درا خون وني سدكوبو في يرو مرا بيلا nyaata gizeedhaan nyaachuu gamni walakkaa huwanni si dhukkubuuf rakkoon garaa keessa jiraachuu gamni duubaa wanni si dhukkubuuf istireesitti hoddommaachuu haa jennu mataan achi qofaan naman dhukkubu cinaa bitaatiin nama dhukkubuu mala cinaa mirgaatiin nama dhukkubuu mala warroowwan cinaa bitaatii fi cinaa mirgaatiin isin dhukkubus inshaallahu ta'ala dawaan keessan as keessa jira qaceellotti dhageeffadhaa qaceellotti jala deemaa akka isin irraa fudhatan ammoo abdiin qaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرتني أستاذك هنا بقى نجاجراتني الحمد لله رب العالمين النجاهوتي الله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرتني أستاذك هنا بقى نجاجراتني الحمد لله رب العالمين النجاهوتي الله ربي أرمي سنا إيرسو والله ربي دكتورة الدنيا كنا قوتو سنا تاسو إن شاء الله واحد سن الرابرني والله ربي كاسن الرجالة إن شاء الله أستاذك هنا أنا اللي ميجا هيو يكوا إن شاء الله يا ربي جدي متى تونا لكوا أستاذك هنا متى كنت جود أجوجاتكو لما نتندبو جاتكو يوكين مودو تربي سديفا كانت دبي guyyaa san jechuudha halkan sanii guggisee sa'aatii naddeebi san irraa qabee yoo rafillee narraan badu ganama sanillee bakka akkasuma mataa sun na dhukkuba wallaahi akka badaan dhukkuba yoo na dhukkuba jechuudha salaatuuf akkana waga jedhu keessumaa waan buuna fakkaata wallaahi akka badaa isaan dhukkuba maal jechuudha wallaahi bowwoo akkanaa mataa muluu addaan na yaasa muluma wallaahi akkami furmaan isaa maal ustaaza keenya inshallah rabbi jedhee isin jedha akkasi rabbi isin irraa jaalatu wallahi ustaaza keenya barakallahu fiiku sana jazaa ileek inshallah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wanni takka wawma takka qofa isinittiin dheereysu zayzafuun muka ja'aniin muka zayzafuun ja'aniin kana fuutanii bishaan keessatti oowwiftanii danfiftanii hoggaanii fi bishaan hanganni qabbanaa'u lafa keessanii ganama kubbaayya takka galgalaas kubbaayya takka dhuydan matummaan keessan ka isini machaa ooltan guututti isin irraa deema bi'iznillah inshaallahu ta'ala amallee obboleeytiin teenya takka kanaadarraa gaafii ajaa'ibaati gaafattee obboleeytii teenya wallahi allah subhaanahu wa ta'ala si haa fayyisu fayyaatee siifaa kannu hafuuraatu naccitaa jette amallee laagaan na dhukkubaa jette mee inshaallahu ta'ala obboleeytii teenya tana sagalee isii na wajjin dhageeffadha إن شاء الله تعالى أفهم بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليتي تين إن شاء الله تعالى أفهم بيتنا سودان ديسا يودن يو أفهم سومالي ردن ديسيس أفهم سومالي تنا سودان ديسا يو أفهم رمو ردن ديسيس أفهم رمو تنا سودان ديسا لكوبا سجرو أفهم فيتين بسجو دن ديسا أنا أفهم سومالي تي في أفهم رمو تيس أنا أفتكا أكما أفهم تقوتين بيخا jechuun qiyaafaan lachuun hin beeka jechuun fadheeti mee qaceellotti sagalee takka keessatti addanaa baase sagalee natti noddommeessin habba takka keessatti dhukkubni akkatti si qabe haga si jiru maal akka akimni siin jee amma maal hangarra jirtu sagalee takka keessatti addanaa baase. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Hamza yaa obboleessa qiyya dhugaadha ati akka afaan Soomaalii beektullee arkeetiin jira anillee akkasumatti ni dubbadha afaan Soomaaliitillee garumo naham wallala fi miti afaan Oromoodatis dhukkubni najjira obboleessa qiyya ilaa ammaantanaan lubbuun tun na dhukkubdi gizeen gartee hogguun waan nyaaddu hogguun liqimsu nan dhukkubdu hin harkatamu
ammoo eegas booda nagaggoyti ammoo hogguun hoggulama dubbii tana wal jala deebisu lubbuun tun laal na goggoga takkaan ifitti harka saniif jecha ammaas fuudhamuu takka hafuuraan darba ammaas hafuuraan gartee hafuuraan na ciccita saniif jecha malee dhukkubni na jira haakimni waan takka hin agarre naan jee nadiifaa waan takka hin qabduudha ati qulqulluudha naan jaan hoggu sadi kaameeraa nabbuusan garaa nagallaalan waan takka hin qabdu jaan funyaaniin na naqan laggula mammaas afaaniin nagan naqan waan takka hin qabdu jaan ammoo ani cinqii guddoon ifirratti arkaa jira waan taateen beeku rabbuma haaliqarraayi ammoo gaafa lubbuu tanarraa qabame xiqqoo khilaafa tokkootu jira aararraayin hedduu usmaan aara jiru wanni kun na dhufe eegas boodaas ekunu amata lama eega ammaan tanaa lubbuun tun na dhukkubdu alhamdulillahi rabbil aalamiin dilumarraayi dilumanirraa narraa xiqqeessa garuuf saniif jecha waayu obsuufi gaariidha hedduulleen obsee rabbiin sababa daajee sababa ilma namaa tiifiin haakimallee dhaqee ammoo haakima waan takka hin qabdu naan jaan laalaasan wanni si keessa jira naan jaan afaan Soomaalitti hameettaa jaaniin bakka gartee tiruu gubbaa kana bakka dhagaan keessa taa'u kana hameettaa keessa dhagaan si jira jaan gold bladder ingilizanyatti san fuudhanii narraa firraa baasee amma madaan qaba firraa baaseetiin jira dhagaacha keessa akkasumaan cinaacha kun niifi gaafa duraa dhagaa kanarraa naan jaan na'amsi dhukkubuun ilaa ceekoo tana gama gadii cinaacha keessaan gama duubaatiin ammoo ammaan tana na dhukkube eegaa ani firraa baase boodallee ceekoo mirgaa tana fa'aa akkanallee yokkisee takka akkana waa ol fudhadhee dhugullee hedduu na dhukkubdi ceekoon mirgaa tunis hogguun dubbadhu hoggu takka yoon ammaa hanqa waatsaappii kana siimaru jiru hafuuraan na ciccita laal akka waan lubbuu tana keessa waan jiranii na fakkaatti saniif jecha yaa obboleessa kiyya jazaakallahu khayran jazaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jagaa waan biraa hedduun si guddisuun fadhu waan hin jiullee hin beeku ammaas halkan kana irrii barrafu yaa obboleessa kiyya hogguun akkana dura gachiisu hirriibni naa dhufu hogguun akka shilimiin jiru jiru kana wahumaa ceekuu tana na tuqa niin baaraga eegas booda bas kanaa hirriibatti hin deebi'u jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhiifama ajji yaa obboleessa kiyya akkuma amma dhageessan kana sagaleen obboleettii teenya dhukkuba isitti jiru haga dandeessuun himattee jirti hatta dhagaa gartee gama tiruu jala si jira ja'anillee narraa baasanii xiqqishoo madaanna jira sanilleen gartee waan biraa laagaa keessaan qabdu naan ja'anii laata dhiiroo maaliif laagaan tiyyatu na dhukkubdii jechuun si akkuma amma dhageessan kanatti obboleettii tiyya namni dirree dhawarraa aannan gaalaa si ergesan nama hedduu takka si yaadu anilleen asumarraan du'aayin godhaa fi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama sanis jireenya isaa keessa barakaa haa kaayu atis dhukkuba kana rabbi sirraa haa oofu waan ati gootuun barbaada obboleettii tiyya waa heelaa gaadhaa amma duraas hedduun dubbadhee jira viidiyoolee tana keessa dubbadheetiin jira waan kanaas godhi talamadaa ammoo wanni ati godhuu qabdu obboleettii tiyya baarakallahu fiiki rabbi si haa fayyisu wanni ati haalaan irratti tukuratii deebisu obboleeyyan dhukkubuma kana caamitti firraa kuchiisuu namni barbaadan dhukkuba kana akka isinirraa deemu namni barbaadan dawaa ergamaan Allah hanuuf ajajeetu jira dawaan ergamaan Allah hanuuf ajajeetu dawaa maali guyyaa 40 bakka gaalli jiru fincaan gaalaatii fi aannan gaalaa walitti neexanii yoo dhuydan dawaan keessan qaceellotti dhukkubni isinirraa deemaa jechuu barbaadeeti tanaafuu obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala qophii irraa sumarratti hin gabaabsa haga qophii biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh